إساء سر الديبي ساخرا زابا فاجا نبرا قطو جرا يا ربي نندسانو ستر يا ربي يا الله ظلمي نوتي أسرتي وجنو جرو ما يا أبلي ينقيف دوبا ديبني أنا صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya an wanninin isin duratti as beef isinirra beekee takkaa isinirraan himuu beekaa osoo akkas hin tahin rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keeysatti fazakkir fa'inna zikraa tanfacu almu'miniin waan nun je'ee jiruuf isin yaadachiisuudhaafin isin duratti as bee mata dureen tiyya ittaqu zulmeet yaa obboleeyyan islaamaa zulmii sodaadhaa nama zallamuu sodaadhaa nama dhahuu sodaadhaa nama arrabsuu sodaadhaa jechaan nama diddiruu sodaadhaa irraa if qusadhaa waan jawurraa hirkabadhee isin dhiifu obboleeyyan kiyya nuti arraan tana keeysatti zamana amma jirru kana keeysatti nama zallamu jirraayi jennee haa if ilaallu sammuu teenya tana haa qorannu rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa isaa keeysatti azzulmu zulumaatu yawma alqiyaama zulmiin miidhaan ati irraa addunyaarra nama miitu miidhaa guyyaa qiyaamaatii guyyaa qiyaamaadhaa miidhaa sittaatii miidhaan ati irraan tana addunyaa irratti nama miitu jechuu ammas hadiisa biraa keeysatti rasuulli sallallahu alayhi wasallam namni zulmii hojjetu ammas namni zulmii hojjetuu fi namni khayrii adda addaa irraanfatee waan biraatiin hojjetu rabbiin isa miidhaa jechuudha. ittaqu zulma hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wasallam zulmii sodaadhaa qorqoda sodaadhaa kanaatu warra isin duraa halaakee nun jee rasuulli sallallahu alayhi wasallam namni takka osoonii fi nama zallamamu jiru arkee dhiisee bira kute irraa gaafatamaa nama zallamamu jiru yoo arke yoo dandahe itti dhaqee harka isaatiin haa dhaabsisu yoo dadhabe ammoo afaaniin haa dhaabsisu yoo dadhabe ammoo qalbii keeysatti haa jibbu yaa obboleeyyan kiyya nuti kana hojjechu jirra zulmii agarru dhiisnee khaliif qalbii keessatti hin jibbin itti ilaallee itti qoflaa biraa deemu jiru yaa obboleeyyan kiyya zulmiin nuti asirratti hojjennu akhiratti akkaan nu miidha zulmiin nuti asirratti hojjennu akhiratti miidhaa nu taata ammas rasuulli sallallahu alayhi wasallam gaaf tokko sahaabaa isaatti as ba'ee yaa sahaabotan kiyya mee nama kharsaaree jechuun nama hongaa'e jechuun nama akkamii beeytanii jennaan sahaabonni nama dalagaa takka eegalee khasaaree takka dalagaa san irratti hongaa'ee beeynaan rasuulli sallallahu alayhi wasallam nama khasaaree jechuun nama hongaa'e jechuun nama addunyaa tanarratti khayrii dalagatee khayrii rabbiin dirqama isarra godhee fi
tarabbii sunnaa isarra godhes hunda dalagee garuu addunyaa tanarratti namni takka kajalaa bahu hin jiru. Namni takka kajalaa bahu hin jiru. Addunyaa tanarratti haanni zallama, haanni arrabsa, haan jechaan diddira takka keessa jalaa bahu hin jiru. Kana guyyaa qiyaamaa fidanii khayrii isaa san hunda isaabanii fi kana booda namni inni addunyaarra miidhuu ture san hundinuu dhufanii isa himachutti eegalan. Yaa Rasuula, yaa Rabbi jaaniin namni akkana addunyaarratti akkana namtichi kun nu miidhaa ture. Yaa Rabbii keenya irraa nu fuudhii akka keenya jennaan Rabbii salaata isaarraa kannaaf. Haanis dhufee akkanatti gaafa addunyaarra jiru akkana na miidhe yaa Rabbii kiyya irraa naa fuudhii jennaan akkana salaata isaarraa kannaaf. Waan qabu hundaa'u khayrii dalagate hundaa'u nama inni miidheef hiranii fixan. Kana namni biraa kan inni miidhe dilaaf gurbaan kun khayrii isaa tana hunda jalaa dhumtee jirti akka ta'uudhaaf. Khayrii inni addunyaarratti dalagate tana hunda Rabbiin hiree fixaa jechuudha. Kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ini saya seret dia bisa kharaza apa aja. Dili saya seret dia bisa kharaza apa. Ya bani ya kiya zulmin nu dia seret nama minu adunya rati. Wallahi akhirat ramidan utat. Wallahi akhirat ramidan utat. Zulmin nu dia seret dia janu. Wallahi aku betul ni senundinu. Ganda kanya kana keessa namni bere jiru. Karaa guddaa kana irratti waan hojjetamaa jiru ni eegirtan. Waan hojjetamaa jiru ni eegirtan. Garuu nuti harkaan deebisuu dandeenyu wallahi dhiisnee bira kutu jirra. Wallahi harkaan deebisuu dandeenyu dhiisnee bira kutu jirra. Wallahi afaaniin deebisuu dandeenyu dhiisnee bira kutu jirra. Yaa Rabbi dandeessaa nu sattan. Ya Rabbi ya Allah zulmi nuti asirratti hojjennu jiru mee yaa obboleeyyan kiyya duuba deebinee ilaallu. Yaa obboleeyyan kiyya duuba deebinee ilaallu. Zulmiin wallahi akkaan simiti. Wallahi akkaan simiti. Zulmiin akkaan namni irraa if jabeessee hanga daran irratti obsuu qaba jechuudha. Nama miidhu akkijaan namni uumaa isa keessatti uumamte keessatti zulmi isa keessatti uumamtee jirti. Nama miidhu isa keessatti uumamtee jirti. Takka nama sodaadhaaf waa zallamuu dhiisa. Takka Rabbi sodaadhaaf waa zallamuu dhiisa. Takka waanuma sodaatetti waa zallamuu dhiisa jechuudha. Rabbi sodaannee zulmi irraa haa of qusannu. Rabbi sodaannee seenaa akkaan nama rifachiistu takkaatu jira. Seenaa akkaan nama rifachiistu takkaatu jira. Kana gurbaa miskiinaa tokko halluuna alollatu kana irra turee dirqi halluunni kun baaf. Kana halluuna kana guyyaa takka guddaa tokko argatee Rabbii isaa galatoonfataa fudhatee deemu jira. Kana gurbaan zaalimni nama miidhuun beekamu tokko duratti as bahee aboo waan deemu jirtu kana fidi jee akkana nama zaalamaa nama zallamu sanitti irraa fuudhee waan qabu gurbaa kana. Kana gurbaan kun akkaan boo'ee Rabbii isaatti yaa Rabbi ana laafaadhaa na agartaa jabaa kee natti ajajje yaa Rabbi ni gartaa kunoo atummaan atiitu irra jabaadha yaa Rabbi dandeessaa jabaa kee kana narraa dhorkitee. Kana hukkuma san namtichi zaalimni halluuna fudhatee deemu jiru kun halluunni kun harkarra ciniiqa. Halluunni du'ee jiru harkarra ciniiqa. Halluunni du'ee jiru harkarra ciniiqa. Harki kun akkaan dhukkubsatee yeroo dheeraa dhukkubsate namtichi kun. Kana mana hakimaa dhaqee akkana harka kana hanga quba sirraa murru malee qaama guutuu si dabree qaama guutuu si balleessaa
jaaniin haakimni kana namtichi rifatee hayaan irraa muraa jeen hanga qubatti irraa muran ammas dhukkubni kun irraa waan dhaabbanne itti deddeebise kana gurbaan kun haakimuma deddeebi'e ammas hangaasitti irraa muran ammas namtichi kun dhukkubni akkaan isatti jabaatee akkaan isa wareersee jiruu isaa isa dhorkee jechuudha ammas hangaasitti irraa muran kana zaalimni kun ifirra deebi'ee maaliin balleessa dhiiroo jee gurbaa miskiinaa sayyaadate karaa rabbii isaa deebi'ee tawbatee ammas namtichi kun garuu mana hakimaatti harki kun waarraan dhaabban ammas numa dhaqe yoonii fi harka kana hangaasi sirraa muruu baanne malee dhukkubni kun qaama sitti ol dabree qaama guutuu si balleessaa jeen kana narraa muraa jeen boodarra hangaasii irraa muran kana guyya tokko osuma deemu jiruu muka jala ciise lallabaa takka dhage yaa nama zallamtee jirtu ka'ii nama zallamte san araarama gaafadhuu je lallabaa jettu dhage kana rifatee ka'ee bakka gaafsanitti nama miidhu san dhugaa dhaqu namtichi miskiinni san ammallee halluun numa san alool yaa obboleessa kiyya dhiifamaa akkanatti si miidhe kunoo rabbiin eega ati achi du'aa'ii na goote hanga ammaa ittiin miidhamu jira dhiifama naa godhi jee kadhateen kana namtichi miskiinaa kun rabbi dinqisiifatee jabeenya isaa san dinqisiifatee namticha kanaaf dhiifama godhe jechuudha zulmiin nuti har'aan tana addunyaa irra daleenu akka feete haa turtu hanga feete haa dhaabbattu nama sanirraan ta'uu baattu bakka biraatiin haa taatu wallaahi ammas numa miidhamna addunyuma irratti nama miine sanirraan nu deebi'uu baattu bakka biraatiin nu deebiti jechaan nama diruu haa taatu takka harkaan nama dhawuu haa taatu takka nama tuttuquu haa taatu wallaahi kanarraa haa qusannu obboleeyyan kiyyaawwaniin isin duratti as beef wallaahi isinirra beekaaf osoo hin tahin isinumaa yaadachiisaa jechuufin isin duratti as behe وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته